Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta angton pen. Sarthi phangcho along li dongkam revenue circular hin pen pipajir pon alo. West Karbi Anglong district dongkam revenue circular hin pen sarthi phangcho along li puthot pipajir pon da phit pini thang ni phai cricket homani Kheroni Don Bosco school adung het. Kedam tang ni phai inkoira phok phai kunia chiklo surhinira inkoira plianing kan. Eviction debt benefit pini chiklo jon thoma phit ansi puthot ami thang along li along ahem kechikim pon long lo. Labang so along pinangan song atum chitong dun pen hemanu jok sompot labang so along ka chitong dun asong cha tum kaning jipon alam thile arjupon sana thế ra xem mấy bạn cái nili tum là penang tum Karbi tum party song throm chỉ punang này pua halas so thế pn pensi sar thế phang chu pu a hem along le pu anpar da phang chu hem pu halas so Karbi karbaga so pu phang chu hem pu halabang so long le pu halabang so Karbi ja semet pet pu party song throm chỉ puang ne pu ning isi pet pen kaching song kaching ri halabang song thek pen ningkan recap che song det pen dak phang chu hem along le bang eviction claim pon lo se hala eviction claim pen cheklo jo nia phit pini puthot ladak nujok ke som hem kachiki masai bangdak teng pondo laso prang pendame ladak hem kachiki ma phong same ladak hem kaparu penjinglo kaprek prek apa siksa penyo ason monglam do pisame non phong det bangke Karbi atum thur paga joine pen ma kaprek nangapa siksa dun na kham khedun bang hala so we tin pen non det bangke ladak nujok bang somlong pon sompon pon pamelo lapan parta me dak sarthi phangcho atum tamela dak phangchem tum na thang hem chikim pondo lason thot si dak Karbi atum han panong si kheisi ning si dhorom si party song throm chiu pe pin po hala bangso kachipu hala bangso ko chepat he pensi pini ladak ile man club a hem tamela dak itum bang isia anu jok bang sompon lo ladak mange party song throm chiu pe pin po hala bangso a thepi en pon musil dak sia club a hem do po laso club a hemang ladak badu bang putamela dak isia bohason si man po kaching ki kache than ke do ke tha kaching wa isia bohason si ladak nang man po sil ladak club a hem ki kim ja phan tame dak phang che hema sor pen isi kache song kheya phan panong men si Karbi a phan panong men si isia hemang ladak anu jok pan pini sompon lo ladak pen lasi isi pan mang ladak ningkarong pon bangke si ningkarong isi man katherak ningkarong pon bangke ningkan vikep a fit pen anu jok bangke tum somlong lal pen along li jok lo la pen la solong bangke tim Karbi Anglong kachari tum handame ni tum hin pen choro lo Karbi Anglong termas council cm tulira mangke hai pen chenglok ari sang ho tuman same la solong le ke jok bangke ni tum choro lo tame la pen anpar da isi katherak me mia bangke pini edon vet along le kapa jokjia phansi ni tum ningkan vikep che song nang kok la ma Karbi Anglong termas council jokong hala son thotsi pinon sarthe phangcho long le adung hetame la da komane dera hemalong le do hala so dera hemalong le tame bang parok cherai bodi den pini Karbi Anglong termas council board chairman ake hai thonsing dra long le tame ladak pini helangpi krong thomlong mate main market along le mate dak pini board chairman ki bom mate dak ruling long ke do bom abang pu along le cherai pi dana pini long le chapa jok thek the hala ke sit ka therak me mialam mate council tuma jakong la an vet lama mate hala so posi tum ratum thur paklo se hala so rat ki thur pak pen mangke rong aso rat aso ki thur pak pen mangke chukidam tang tame tum dipulong teron hem la pen ingti hemalong lebang tum hadak nu jok sompon lo pini le thotamela dak sompon la pen Karbi Anglong atokono la puson dolang long le konasi long le lam ki gido mahala dak la puson nu jok sompon bompo long le cherai pon bompo la si hala soloma rong rup ke do Karbi atum an ka chini che thek atum an mangka anu tinda thur pak pen la son kar jap thibi pansi pachini lo Duaramla Brooms Grocery Society hin pen pator piponsi Borgaon hithialong non kewangji 51 KYF along exhibition department along arphekepa bekepa klang la pen ki Jordan jiaphan chisik chidang bomlo Nijang Karbi Anglong la khaisi Duaramla constituency ke parlo Borgaon hithialong Brooms Grocery Society atum ahin pen non kewangji 51 KYF along exhibition department along ki landun jiaphan alang litum setami arphekepa bia saido de sangse klempon bomlo Lason si alang litu mahin penang pachini dona tengke damtang ni phai cleaner cap thanga chiklo suruhini rain ko raplianing kan industry and commerce hin pen Borgaon IBL brooms making up attack ni thoma farman try nang pipono laso teng si kadoka vinilito bang thong cap so se arada tum charli dun si pinangana sai chipat hek dun lo laso ka Charlie dun pen Charlie nakne de chia phansi nili tuma hin pen non ke cheng sia sai keng kam ka chejor pon abangi non
Phok Kebra isi Angding KYF hot exhibition department along Chepaklang don pen ansu siki dukilak arada phan tobar Jalin pon pen Karbi Anglong arat kithe kidinga tum do ansu tami laso pa thaka hirjumi lapen ardina pidun asonte me parji pusialang lituma hin pen tuning report thu Amri pen Hemari Bongrung report Karbi Anglong news Inglong Chidon pen di Phuan Kacheleng Council bus Kangpu Pini thang ni phai kre player ni ada por phai kre sia por lakhain korapli deopani MEC constituency arlo bornir jalang milike pathu aklam asotterang arong along Inglong Chidon pen di Phuan Kacheleng ji council bus akimi KACEM Bili Mohan Khaglari lapen MEC Sarban Kumar Telenga tumari dengpen Kangpu mai pedopor Bangso mai EM Suryorong Par EM Bili Mohan Khaglari MEC Sarban Kumar Telenga VDC chairperson Elesteron P Transport Engineer Simati Sopi KSA Arnam Langpi aro mai phu Anil Sonteron atom pen chenglok SGB GB lapen man pen kedo kethikeding atom chetongdun Pin potame non ha jong diopani constituency along Karbi Anglong Autonomous Council pen kedeng pon CM Public Interaction Program hot diopani ara atoma kar ijasemet kedam kebang ji aphan basawar sai nang piponang ji buka choneng ripona teng pen hi thiroi niang bong Inglong Chidon pen di phuka cheleng ji aphan bas ahum so pipa jerponsi KAC CM Dr. Teleram Ronghang rada phan ka chichakalam chak papleng ponlo Diopani arada tum CM Ronghang asang ho phan lam chaga tengpen ke claim ke pachon pon theka pot suri akachoro pajur pon lapen lapuson thak thak si diopani arada phan akisung ke boy kedo an nangkang hon pon ver ji aphan ta kachoni bu pedo boka jan pen sar krupe Karbi Anglong news আমার খুব আনন্দৰ দিন এটা কাৰ্বি আংলঙৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰঙাক ছাৰক অশেষ কাৰ্বি আংলং হৈ সকলো ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট EM আমাৰ বিলমোহন কাকলাৰী ছাৰক আৰু আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বাইদেউক আমাৰ শ্ৰীমতী চপি আৰু লগত আমাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ মেডিকেল EM সূৰ্যৰং ফাৰ ডাঙৰীয়াক যে আমাৰ এই সমষ্টিত দিনে দিনে এটা এটাকৈ আমি ডেভেলপমেণ্টবিলাক আনিব পাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল বিষয় আজিৰ দিনটো যে আমাৰ এখন গাড়ী দিছে যি সমস্যা এটা ইংলং চেডনটো আমাৰ ডিফুলৈ খুব এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল আছিলে সেই অঞ্চলটোৰ আমাৰ খুব এটা উপহাৰ দিছে যে সেই গাড়ীখন লৈ আমাৰ এটা মেডিকেল যাব পাৰিব আৰু খুব উপহাৰ দিছে আমাক এটা CMে যে ক'বই লাগিব এইটো মই যে এইকেইদিনতে আমাৰ আকৌ খুব এটা ভাল উপহাৰ দেওপানীত পাইছোঁ ৰাস্তাবিলাক যিটো ৰাস্তা নেকি আমাৰ মজাদাৰ বস্তুটো বেঞ্চিং গাঁও টু লুইচ তিৰ্কি কমাৰ গাঁও আৰু পানবাৰী অঞ্চল এইবিলাক ৰাস্তা CM ছাৰে আমাক দিছে এইকেইদিনতে টেণ্ডাৰ হৈ যাব গতিকে আমি খুব ভাল আৰু নামৰ নদী বাগান ৰাস্তাটো আমি এতিয়া অপেনিং কৰিলোৱে আমি কাম আৰম্ভই হ'ব গতিকে আমাৰ দিনে দিনে সমস্যাবিলাক সমাধান হৈ আহিছে আৰু আমি এই গাড়ীখন পাই আমি সকলো ৰাইজক এটাই ইয়াৰ উদ্দেশ্য মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই দেওপানী অঞ্চলত গাড়ীখন দিছে গতিকে এই গাড়ীখন নিজৰ সম্পত্তি বুলি ভাবিব লাগিব যিধৰণে কুঁৱাবিলাক দিলে চৰকাৰী কুঁৱা বুলি ভাবি ইউজ নকৰে বহুত অঞ্চলত তেনেকৈ আছে চৰকাৰী কুঁৱা বুলি কয় তেনেকৈ ভাবিব নালাগে একচুৱেলি গাড়ীখন সম্পত্তিটো নিজৰ বুলি ভাবিব লাগে আৰু এইটো ভাড়াহীন হ'বই লাগিব আৰু ইয়াতে কোনো যাতে দাদাগিৰি কৰি উঠিব নালাগে যে আমাক দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় একচুৱেলি এইটো আমি সহায়ৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ গতিকে ইয়াতে কোনো যাতে দাদাগিৰি নকৰে মই সকলোলৈ ডেকা চামক বা সকলো যুৱক যুৱতীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে দাদাগিৰি নকৰিব আপোনালোকে এইটো ৰাইজৰ সম্পত্তি হৈ আমাৰ CM ছাৰে দিছে গতিকে সেইটো এই সম্পত্তিটো আপোনালোকে আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ সমস্যাৰ কাৰণে আজি দীৰ্ঘদিন সমস্যাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াক আমি যিমান ভাল ধৰণে ইউজ কৰিম ইমান ভাল ধৰণে থাকিব বছৰ আৰু যদি এইখন ভাল ধৰণে ইউজ হয় তেতিয়া ভৱিষ্যতে আমাক আকৌ CM ছাৰে যোৱাকালি কথা দিছে যে আমি আকৌ বাছ দিম বুলি দিবে গতিকে আমি ৰেভিনিউৰ ওপৰত চলিব আমাৰ EM ছাৰে কৈ গ'ল যে সকলো টায়াৰৰ কথা আছে মবিলৰ কথা আছে গতিকে ৰেভিনিউৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে সেইটো ভাড়া হিচাপে চলাব লাগিব গতিকে ধন্যবাদ দিছোঁ CMক আমি দেওপানী টিম কাৰ্বি আংলং হৈ ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতক যে আমাক এই উপহাৰ দিয়াৰ বাবে মই খুব ইয়াৰ লোকেল MEC হিচাপে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাক এনেকৈ সহায় কৰি যাওক আমি দেওপানী ৰাইজ সদায় আপোনাৰ লগত আছোঁ আৰু সদায় থাকিম কাৰণ আপোনালোকে জানে 16 চনৰ পৰা আজিলৈকে বিজেপি চৰকাৰ দিনত কোনো দিন দেওপানী ইয়াতে বিফল হোৱা নাই সদায় সফলে হৈ আছে MLA হওক MP হওক MSC হওক বা সকলো হেৰি হওক যিকোনো ইলেকশ্যন হ'লে আমি সদায় হাইষ্টত আছোঁ গতিকে আমাক উপহাৰবিলাক দি আছে অনাগত দিনত আমি আকৌ কৈছোঁ দেওপানীৰ কাৰণে এখন গেষ্ট হাউচৰ কথা এই গেষ্ট হাউচটো আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব গেষ্ট হাউচটো আমাক খুব সোনকালে CM ছাৰে উপহাৰ হিচাপে দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ গতিকে পুনৰবাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই
PM ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন টাইম শিডিউলটো কিমান পৰা হ'ব এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাইদেউ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বাইদেউ টাইম শিডিউলটো আপোনালোকে ঠিক ঠাক কৰি পেলাই এতিয়ালৈকে আজি চেৰিমনি আমি গাড়ীখন লৈ চলোৱাই দিছোঁ গতিকে টাইম শিডিউলটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে শিডিউলটো ঠিক কৰি পেলাই আপোনালোকক জনাই দিয়া Ingdeng thongke prapho Karbi Anglong Primary Teacher Association ingkan ke thongpen ise kamai pi ke paman ponji aphan terika mamai kiseng Ingdeng thongke prapho Karbi Anglong Primary Teacher Association kaptan ingkan ke thongpen ise kamai pi ke paman ponji aphan West Karbi Anglong lakhahini Amri constituency ke paro amka chi committee holalong terika mamai lapen sub committee kiseng amai pedopon Bangso kapta Ingdeng thongke prapho ingkan ke thongpen ise kamai pi Amri hawaru lukunchi mati Amri High School along si pedopon po Bangso mai long kapta kongchun bang probin hanse mai phu KECEM dio phing maslai working president Hoksing Sengjol chunbang Lokhi Khatonia atumsi chipahem phu ponpo labangso pharman thang ni phai kre player ni tirika mamai la pen sub committee do anta sengponlo sub committee la ke fooding decoration medical water supply media score and guide sound sub committee do anta pathir ponlo la pen non ke bang ji theria chiklo ni phai hini arni si general meeting do ponpo Lason sikado kabe lo chali o samara toma phan sat lang mati exam tang dat pen result pi dat phit sila bangso kapta ningkan ke thongpen ise kamai pi pedopon po pasi pherang ke atoma theng nang pachini do tangka chini naritum hamman kita non ke bangji achiklo kapta tum conference ri kudi kita chini bang committee se seng tuya lo tela da ke bang ko sonse naritum ko chithang ke chingwan Niltum kicing benang kana kok. Tapi niltum Karbi Anglong Primary Teachers Association nikan di kompen batai sisi conference itu. Juga damtang harap blog atau pothar delegate meeting lo macam apa ya? Supaya tensi ambil blog dulu. Lapen dak blog sorting myself pen dak ulu kunci si 35 final conference kapta ke dak si patiko dulu. Lasi Militum juga datang Februari tarik soksian ini dak lokal MSc mati nanti yang Sulaiman presiden lo, lalu ada senior Hoksing Sanjol bang ke working president lo, lalu Lokhi Khatonia bang ke reception secretary lo, lalu kadang kami ada organization student organization, lalu Karbi student institution Lapenda social workers tu ini bani tek kere tempat Sri sini tu executive bank keseng, tapi ini bank tu kesehatan bank ni dia port kedua masih ni yang dulu ada lo. Siapa ini pakai sudah ini bank ini tu la conference 1000 si Jepang ni apa, tapi nampak si kita mesti ini kaprek raja ke pan subcommittee sengkon lo. Lapen ini ada bang polisi cetong do. Kado kabe cekroi sarpen, cedong sarpen si ini tum subcommittee trip ho kayak ini akon menor ubah kono. Lapen si akon menor kembang si members ciri pun. Nanti so non kapta tum 35 annual conference labang adik tiga mama tiga lah. Itu tu empat di sini lah. Mana ini tu bangke education pen kecerap dokok. Sini tu mangkala annual exam timetable bangke pipelang hai. Tapi ni tu punya officer sampai kadang bangka tu mila tu staff ansing wai lepas itu district primary education department alo. March tarik lipen tarik rekom anu tentang annual exam kita do lepas itu. Tapi lah sodak nane usahawan result ke approve lah kam dokok je. Kota 10 din bangke. Sini le tu non bangke central committee bangke tarik ke pati ke kelang. Ate tangkap pesalam satu dak program kita. Pasti ini temu tarik ini masa ciklo general meeting dulu. Kalau dak siap tarik patik pun mana le tuan berita patik ini pun. Tapi nona bangke ini temu kaptal central committee kita klaim ni kam an bangke ini temu klaim pun boleh. Akhirnya so conference party ko bangke ini temu general meeting executive central committee tinggal sarpensi ini temu tarik pun bangkoi.